Ассалому алейкум бародарои азиз, салому алейкум ба кулли мардуми мусалмон ва кулли нафарое ки моро дастгирӣ мекунен ва ҳурмат мекунен. Фатиҳ Далерҷон ҳастам. Мақсад Далер офисиал бисёриҳо мешиносенша. Бародарои азиз, хоҳиши ҳаматон ана ҳамин рӯз мақсад рӯзи нанг номусе ки чанд қайгида хизмо дар видео мебинем ки ворух мо қатитем, ворух мо қатитем. Ана ҳамин рӯзу ҳам рӯзи қатӣ буданай ки ина мо омадем, шумо хоҳиш кардем, мо омадем. Аз пеш мо дар баъди видео нишон метем, ҳолни хонао рафтем, сиёмка кардем, нишон додем, нишонтон метем, тамошо мекунем. Бародарои азиз, хоҳиш фақат дастгирӣ блогерое ки дига боше илтимос видеоро скача кунед, дар каналто бимонен. Бениҳоят хуб меша. Мо иншоалло 2 ё 3 рӯз дар ворух мемонем. Кӯмакотонро иншоалло ба achod учод мерасонем. Мо омадем, ҷамоатро омадем ва ҷамоат мақсад моро дастгирӣ кардан. Раис ҷамоат гирифта ҳар як хона хати моро бурда мақсад нишон дод, сиёмка кардем. мо гуфтем намихи achod метавонем спорем, хати ҳамаш achod учод аз раиси ҷамоат иншоалло хоҳад буд. Далиҷо ягон сухан гуфтанӣ бошӣ? Ассалому алейкум, саломат бошӣ. Аввало салом алейкум бародарҷоно, мардуми ғариб. Хайр бародаро, бениҳоят зиқ шидем, дидем, оз дар навор мебинем. Бо бародарҷоно баъди бо наворои ҷонибтара бо тамошо мекунем. Бо амрои омем бародар қайвоқ будем. Мақсад мо рафтем раиси ҷамоат қатӣ гуфт чанд хона ҳам хеле зарар дидагиай, ҳам хеле вазъиятҳоро гуфтам бародарҷоно, мақсад списка кан. Мақсад бародарҷоно картаи ман нестай, бо нагин ки ҷаводамое ҳастанд ки ҳоли мақсад мегӯянд ки дале рафти бо зубор кай карта монди, картаи налош шоида бизанем, картаи ман нестай бародарҷоно. Да мақсад дилтон чӣ нашава, комит хайр мекунед. Дар ситуатсия худои рӯза дар сар ягон кас наёра. Парвардигори карим ба гузаштагиҳошон сабри ҷамил хоҳонем дар навор бинен. Ина картои ман нестай бародарҷоно, чанд сини аст аз барои Аллоҳ бо раиси ҷамоат қатӣ намки achod учод ҳамаша меспоремтон. Мо фақат моро гуфтанд ки намо қадар ки дастгирӣ кунем, ёрдам кунем. Алло нигарбонтон. Худо нигарбон боша. Видеоро тамошо кунед. Бародарои азиз, салому алейкум ба кулли мардуми ғариб, ба кулли модаро, хоҳаро, бародарое ки аз дур ёки аз наздик, аз ватан, аз ғарибӣ, аз ки ҷое тамошо мекунем. Бо ҳамроҳи бародармон як бори дига Далер офисиал аст. Бародарои азиз, мо дар ҳамин шаҳри ворух мақсад чоркӯҳ маслан ҷои чоркӯҳ ҳастем. деҳаи Сомониён, мактаби 64 акаҷон. Мактаби 64 мактаб худо мебинем ки чӣ хел мактаба ва хуб яксон кардагӣ аз вахшето мақсад ягон чиш мондагӣ нест. Бо мо камкам сиёмка мекунем, дурмуша мемонем. Мақсади ай омадани мо бародарои азиз ёрдам аст. мақсад бениҳоят бисёр мегуфтем ки ака бира ҳам ҷои ҷанг бира ҷои хонаҳои зарардида бирен сиёмка кунем. мақсад ина омадем, картора мемонем дар рӯи экран, чанд қайки метавонем мо як рӯз ё 2 рӯз дар ҳамин ҷоем. мақсад амо озуқа бошад, чизе ки бошад омада ба дасти ҳамиҳо метиҳем, бо сиёмка кардан мен пешниҳодтон мекунем. озибо акай Далер кантага мефаҳмонатон. бародарои азиз, салому алейкум бародарҷоно, подписчико ва мардуме ки дурай ватанем. бародаро нафарое ки ба ҳамин ҷанг мисол фарзандоро аз даст додан, мисол зану падару модар, ба ҳамаи мо сабри ҷамил хоҳонам. бародаро ман ҳамчун як тоҷик, як шаҳрванд бародаро нахестем омем. бародаро ҳаминҷа чоркӯ хайна дидем ки бародар гуфт хай мактаби чанд киҷо будай. бародаро Сомониён чоркӯра иҷа мактаб будай. бародарои азиз меҳрубон, ҳои бародарое ҳастем, бо нафарои ҳастен моро мегӯем беҳтарин кор кен, гап нест шербачаҳо нафарои ҳастен, оли бо чун чӣ фикро мекунем нисбати мо, не ки аввалаш моро Аллоҳ бидонаву мо ба дига чизо магем барои ёрдам, барои мисол дар бари бародаромон дар ин ситуатсия рост шидан. бародаро ҳазор рамат барои нафароe ки моро мефаҳмем дастгирӣ мекунем. мо иншоалло як 2 рӯз дар ҳамин ҷо мемонем. бародаро ёрдам чанд қадари коми метавонам фақат аз ҷониби Аллоҳ хайра мекунӣ. акаҷон миннат чӣ намекунӣ, чанд сuni аст аз барои Аллоҳ мекунӣ. бародарои азиз, ҳазор рамат ба нафароe ки моро мефаҳманд ва имрӯз дар бари мо будем. мегуфтем ки ку Далер бира мо бинем ку чӣ хел блогер тоҷик чӣ хел шермардоем. ина бародаро мо ҳамаи ҷоша сиёмка мекунем. барои шумо чӣ мекунем бародаро. Аллоҳ нигарбонтон. мора стули мактаб, полни худ руни мактаб. бародарои азиз, ина як калидори мактабай, ина калидори мактабай. ана бародаро ки ҳар як дуруни дамо рафта наметавонем. инаи симхонаҳошай, ина бо агар чанд қаки хай тонум агар даи дуруно. ина бародарои азиз, ина мактаба бинен хитон. ина бародаро ина устул бинен чӣ хел сухтагиай, ҳамаша хитон мебинем. ина бародаро бародарҷонои азиз, ин ҳамҷа мактаби ки ӯзи гирифтем чоркӯ Сомониён ба пишти мактаба. ин ҳамин мошин дар ҳамин пишти мактаб буда. ҳамун рӯзе ки ҳамин ҳодиса рух дода, ина дидем дар навор чӣ хел мошина
чорам тикуча буда чи буда амирам дираби ба хог яксон кан ина исмш ам акаҷона волишон кен дар хог зам актаби ам чоркуи сомониона дародаро бо далшамаша нишон метем худо нигоҳбонтон боша. Ассалому алайкум бародарои азиз, салому алайкум ба кулли мардуми мусалмон ва кулли мардуме ки тамошо мекунед ва ҳурмат мекунед ва хоҳиши шумоён бисёртар буд ки бародарои азиз илтимос мақсад равен аз наздик бибинед. мо мақсад аз омадан аз ҳамун ситуатсиҳое ки хостем мо омадем акай далера дидем дар иҷа мақсад қати акай далера каса бо уфтем хостем биёем. бародарои азиз ин ситуация дидем ки мақсад задагия чихи хона ягон чизе успед бина велосипед каравод чизе ки ҳаст мақсад ягон чи успед фақат дами ҷона успед кадаги биромадагиян тамом боз бо ака мақсад худаш мефаҳмона мақсад ҳама ҳар як ҷое медорем соҳиби хонашон мефаҳмона чи ситуация чихеши чихе биромадагиян чанд ка зарарди чанд ка мақсад ҷон дод ҳамаша мефаҳмона. бародарои азиз ду сухан мекуна. салому алайкум бародаро мардуми тамошо мекунед умедвор ҳастам каса соҳ саломат ҳастен. бародарҷоно хоҳиш мекунем навора паҳн кунем то ки бисёр мардум бибинанд. ин аз мо соҳибои хона қатӣ номем вору хомем ами чорку сомониён да ина баъда чашми худмон дидем бародаро ина чихел дар навор ҳастай амин ами акора мебинем шумо соҳиби хона аст оз гап мезанад чихел ситуация шид. бародарои азиз илтимос фақат дуо кунед иҷа бисёр кӯдакчову занҳову мардову падару модаро бисёр айбайн рафтагиянд ва хонаводаи онҳо сабри ҷамил хоҳонам худованд ҷошонам раҳмату мағфират кунад. бародарои азиз хайн амора муроҷиат кунанд ки шумо ам барамекунам ина мо номем имрӯз дар бари бародаро ҳастем. шербачаи азиз хоҳиш мекунам ки илтимос фақат дуо кунем гапҳои безаи гап назанед. акаҷон салому алайкум шумо хубен акаҷон ами хонаву дар ами чихел оз гуфтем ки хонара на ремон кардем билет доштам рӯзи 23 бародаро рӯзи 23 ами сентябр акай мо ба шаҳри федератсияи россия парвоз доштаем не ки зина диден хонара на ремон кай аз зану фарзанд падару модар супоридаё мехостае ки рава акаҷон хутона гам мезанем. салому алайкум ман шаҳрванди шеҳри сомониён ки сомониён 76 ман ҳамин вақте ки соати 5 саҳар буд пишти хонам дук шуд ҳамсоям бедор кард ки овози тир борон бисайгу баъд спедам накардем хай кӯдаконро бедор кардем 3 бача дорам як зан дорам инҷо бо время спед кара сими упара гузаштем дидем ки инҷа овози тир шуд борон бо время спед кара биромадем хай упаронда омада аввал девор зада баромада бераҳмонӣ грантиётон фақат чизе техниките ба чи задан акаҷон ами хонаи шуморо я бари ғарибо бигем ба чи задан хонаву дари шуморо амихед девола грантиёт зада даромада иша дар додан ман баку торик бо вақте ки упара гузаштем надидем вақте омадед ҳамин ситуация дидем ки вақте ки омада дидем инҷоҳо дар гирифтагӣ дар додан зам заданам бо дар додан задан бо дар додан ина ҳамсоям амакияй унам грантиёт задан хонаи амакитонам бародарои азиз як бор дига мақсад аз шумо хоҳиш мекунем ки карту дар рӯи экран ҳастай мақсад шахсан картаи худ монай барое ки омадем чанқа парсидем картаи российский дар коре барое ки бисёртар аз тоҷик мемонем ягон то занг мезанем дигам акач хелиш кунем акаи суперавтона метем меро российский картара мемонем чанд хай ки метонем кӯмакҳои худтона барасонем иншоалло мо як рӯз мумкин 2-3 рӯз дар ҳамин воруқ исфара чорков монем бо навор мекунанд бо навор мекунем вақте бародарои азиз картаи ман несте бо ҷавон нафарое ҳастанд ки мисол бо мегӯянд ки далер картаи худтона картаи ман несте бародарои азиз мисол ина дар болои экран чанд қай ком метавонад аз барои аллоҳ ҳами акода мисол бародаро бо иҷа навор мешавад ки чанд қа сум ҷамъ шид отчёт метаҳин ҳами бародар бо ҳама чизе ки мехаранд меоранд бо барои шумо мисол отчёт метаҳанд исбот мекунанд ки ин хел мо иншоалло як рӯз мемонем дар ҳамиҷа бародаро ҳай худо нигоҳбонтон бари ғарибо чӣ гуфтани акаҷон тамошо мекунанд ҳамун шербачаҳое ки саҳат саломат бошанд меша дар роҳи худо бошанд худо нигоҳбон бародар бо дигар бародарҷонои азиз меҳрубонам ин аиш дуюм хонае ки дидесе хонаи ҳамин бародаро будай масалан ҷа авратҳо буданд мо нахостем ки дар навор авратҳо биям бародаро ин касам чам нахостанд правильно масалан падару модар зан хоҳарушон дар авратҳо бародарҷоно ин касам хонаи бародар будай ам дар ғарибӣ кор мекардай мега ба сад меҳнат аллоли худам ма мега нав хонара қати падар мега соз карде мега ки ина дирӯз хесам бо хонаву дари морам хеликан гапа бисёр намекунем бародарҷоно хуби тинҷи
یک تون گپ زنید امیر واقعا چه افتاد امیر درآمدن زیدی شما خط شما همین سهر وقتی کراچی یا دو بچه‌م چوکا زندگی میکرد شب همونجا خواب بود همون زنگ زد که کراچی که خونه خونه کنیم که خونه اول تیر اومده است خیلی کراچی خودم کودک داشتم کودک را سیگم تو نترسیم برو وردیم پدر مادر برو وردیم خیلی ماشین داشتیم یا ماشین مگه تو برو اومدم خاطر داکیومنت و ماکسیمم خیلی حتی دیگه همه چیزی که میبینه همه سوخته رفتن اون داش خونه هست و در خونه تمام چیزی که ذخیره کرده و زمستونه همه سوخت رفت اینجا مثلا میگیم مول داشتیم خیلی دیگه کور همه گرفته دیگه همه کرده برای زمستون ذخیره کرده ذخیره زمستون ها اینجا دو تاج بود همه کل سوخت رفت چطوری که در 33 سال جمع کرده بودیم کراچی اون خاطر اکا و کو پدر و مادر یعنی در 2 ساعت 3 ساعت کراچی همه سوخت رفت باز گفتن اکا کی بنافش شیشوی کی شاوی که بنزین گفتی همون همون خاطر اینجا پاترون هم بود هر یک گزا بود گزای کلون اخیر که ما نمیدونیم اون گزا ای چی باشد بیتره میگن بعضی بیمپی میگن بعضی گرانت میوت میگن ما نمیدونیم زدگی هم اینجا گزای اتومات هم هست ها اون با اگر از شما رفته سسیون کرد اوه اینا برادر جانو اکا جام چه اینجا همش خونه بود تگش پدوال بود در پدوال چه خیلی که جمع کرده بودیم چیزا رو می‌بینیم همش سوخت عزیز اینجا چینون دارد 3 اکا دلار زندگی میکردیان مثلا برادر بود و برادر دیگه ش پدر مقصد همین تو ترازی که میبینین همین مقصد همونجا که شما تماشا کردین 3 اکا دلار زندگی میکردیان اینا بعدی که اینجا مقصد امو جنگ سر میشود چی میکنند فقط میویند فقط خوکشتری کولی میوان یگان چی دیگر نیست برادر عزیز برای اینکه خواهش میکنیم خاص به خاطر الله چند قیاس کارت است نمره همین کارت دارم واتساپ است یگان گفتنی داشته نگوشته در واتساپ ما زنگ زنی ان شاء الله ما 2-3 روز در همین بروخ میمونه چرکو چرکو بوده میمونه برادر نه خالدنی که برادرو خالدنی که خیلی که من اولی را کار توزیع کردیسه اونا توزا کسانا اوقاتوی پیچکا و چی و بالا ها لزوم است چیزی که مونده باشه اگر تو بینن مردم غریب بینن از برادرها چند قیمتونن کارتا مونس برادرو بون نگه کارتا دلت چی به کارتامونی دلت چی به خیلی کردی میام برادرو یا است برادر جنو کارتا من نیست با اگه نسبت به اونجا چی نه که ما از برادرها هم میگیم که در قنات این برادرامون یک جویا باشه ما نگن که مثلا در این مومنت نیست یگان توجی که در باری ما خیلی بالا دورتا کار کسان برادرها بالا نمیره اما خیلی نشون میتشون خیلی از با دالش میریم برادرها خود دیگه خونه رو میریم برادر عزیز خاص به خاطر الله چند قای باشه کمک نین ان شاء الله که ما 2 روز 3 روز امیز اسفرا و روخ چورکو میمونیم هر یک چه بومی یادم شما که وارد رسونده میمونیم اکا جون غریبا را چی گفتن این اکا چه بچه‌ای که جوان مردایی که دور زنده باشم هر وقت فوتبال وطن باشم ما اونجا استودگی وطن نگه داشتیم ما میتونیم میرفتیم لیکن با یک وجب زمین نمیتونیم این اکنون میسیم در کانسا چی کی باشه برادرو اما وقت با پیش تاجیکستان ما سرجمونا تاجیکستان اون ایمویا میکنیم درباره دیگر اونیم ان شاء الله برادرو زنده باشید سلام علیکم برادر عزیز سلام علیکم با کلی مردم یک بار دیگه این سیم خانه که اومدیم سیم خانه که اینمی اکا چی نام داری جمعه مقصد اکا جونیم اکا مونای چند در خانه بود اکا جون 2 در خانه بود مقصد اوزی اهل اویلا دیگر جدا کنیم باز در دیگه محله بردم دیگه دیگر محله هیچ نیست که جز زندگی کنن مقصد انا برادر عزیز یا اوسب گرم دیوله شون که اکا دیوله شون که هم دیوله هم که شون تیت میشود انا برادر عزیز انا ایسی گردون کمی تام انا هم دیوله چپا کرده میدرون همین خانه را مقصد هم میسودن هم میزنن که تیت پیت میکنن باز یک خیلی سوالات چخشی بخوش اکا جون میفهمونه گوش کنین برادر عزیز گپ اکا جون با غریبه بوده با مردم تماشا میکنن السلام علیکم برادران من ما همینجا روز 16 سپتامبر بود ساعت 5:00 بود تبشی صدای تیر برآمد خستم کودکا خریان نبود کودکای محله فرد آوردیم محله نیوچه رفته بود خستم که تیر برای تیر تفنگ آماده باش برآمدیم به ضد همسایه خوک نمیخوریم و خوک میخوریم و خوک نمیتیم در زمین تاجیکستان منم دو در خانم بود از بچه کم در خونه اوچان همونجا
یگان چیزی بچه‌ام نموند که خودمون وای کنیم صاحب وای شویم. акаҷон шумо гуфтем ки вақте ҳам хелши зану фарзанд дар хона дар апарт бутем ҷони фарзандора гирифтем хонаи уҷа рафтана ва шумо гуфтем ака ки ма ҳам хел гуфти чиё хоки ватана мехӯрем наметем шумо масъала ба қирғизо наметем. амро акаҷон шумо дар ҳамин ҷанг самихтона гузоштед хелиш штирок кардем албатта чида чи хели штирок кардем як бари ғарибо мегуфтем медина мош рӯчаги ватанпарвару ватандӯсту ба ватан ҳамеша содиқона хизмат мекунем. мо ҳам як хизмати ҳарбӣ адо каромдагӣ дар шаҳри мусофирӣ дар душанбе хизмати ватан модар адо каромдагӣ 2006-2008 мана ҳаминҷо моду бо 1 сол аст ки зиндагони кардем. мо бо 1 сол шуд хони додишонба ҳамин фарзандон куда ҳаминҷа барои ҳамин бародарон ки ҳамин бародарони хонасӯхтигиҳо ба ёрдам ки якти онаш дили бақувват омаду вай мекунем гуфта ан ҳами ҷамъи ози қирғизову ҷамъора ба забони русӣ ва англисӣ гуфтесанд ки тоҷико зидди мо даромад ан ҳами деволи худ ҳами территория хонаи шумо ҳами девола чӣ хел чапа кан даромад накан аку девола чапа карда намедонам ба чӣ чапа кардам мо ёже рафта банагиш мо рафта будем мо ба ёри иловагӣ кам буд ҳама ёри иловагӣ дар поён буд мо дар ҳамиҷа 7 нафар будем. шумо ҷанг дар иштирок кардем мо ҷангу иштирок кардагӣ ина бародаро ҷанге ки шида буд акайна хестай мега хоки ватана мо ба зидди во наметем соат 5 саҳар буд ки тарафи мо ҳамла кан зан фарзандора гирифтана хона дарора ба хоб яксон кан мардаме ки тамошо мекунанд акаҷон чиҳо гуфтани ғарибора дураи ватана дар ғарибо бачаи ғариб гуфтинам ки ҳамеша хизмати ватан модар хизмати падар модар ҳамеша саҳми худошон саҳми фарзанд аҳли оилашона вай кунанд. мана бо дадатшон кӯмаки меондошам мана ҳаминҷо бачачамо мана ҳамин бачачикумо ҳеҷ чизе нест бо худо бишукр камутун буд яктир пӯшондем фарзанди шумо духтарам инҷо биё инҷо биё духтарам миёрам шози гапам шумо бародари аз як чизга мақсад як чӣ гуфтани ҳастам ки ба ин мино барои коркунои чӣ ки мақсад ин мино мақсад ҷон додан барои чӣ ки мо соғ солима дар ватан бигардем ва мисли дигар давлатҳо паспорт намегӯянд дар бар мо бигардонем. мақсад давлат чӣ хел тинҷа чӣ хел на паспорт мегардонӣ на ягон чӣ хел ҷое ки тоҷикистон хоҳӣ бе паспорт бе документ меравӣ. бародари азиз инаи фарзанди ҳамаи бародармоне мақсад ина хонау дар чақай дидем хос ба хотири аллоҳ чанд қай ки ҳаст мақсад кӯмак кунем иншоалло кӯмакҳоро мо оварда мерасонем баъдан бо навор мекунам меспорем аз чоду чоча бале худо нигаҳат дорад тағаҷон иншоалло мардуми ғариб дастгирӣ мекунанд ин ҷабо иншоалло ҳамаш хуб мешаваданд тағаҷон алло ба шумо сабр битад дигар хона дар мисоли номадем бародарои азиз хайна дидем ин кас соҳиби ҳамин хонаанд тағаҷон ана бародаро гап посухона ба хучон метем ки чӣ хел рух дода ҳамин ҳодиса таво хучон гап тағаҷон шумо назми сози яктон тағаҷон гап нест таво мана мо 34 сол боз ана ҳамин ҷанги зиндагонӣ мекардем ана порнагага ҳамин ҷанг кардам ана хонумоя сӯзондан бо худога шукр мана сохта додан раҳмат ана зиндагонӣ карсоса будем мана бо ки ҷанг сар шуд дуюмбора мана хонаро алоф сар додан мана ин ҷангда агар мо мешиштем худи мо бачкачкатиам мумкин кушта мефартод мана миҷан маҷбур аинҷа мо барафтем ҳамин рафт поин ба ман худам посбони мактаби 64 мактабам бо хабар мешам шаб исмини ман рӯз ба дигар кас мана ҳамин гириниса ҳамин адевол усун ҳамсарҳат қирғиз ин деволи ҳастай у парафаш қирғизон омадаҳо хай мо дигар читин кунем акунан ҳама хел кара мо шиштем анам хони поинам бинединам дудар хона анам ошхона ҳама ҷо алофсардагӣ на халаде немуду на гиле муду на сарфи бат биё ана ҳамин хона хоне бенақш ана ҳамиҷа ҳамаша сӯзондагӣ мана ана ҳамин электрой ҳамака пасон вай хонеам ин хонеам мана сӯхта ғалтидагӣ мана анамин туғримонда бинес халаденикай мана бародари мана
انا همین خلادین کوملا همه سوخته برف نه گله موندو نه کورپوی نه سرتن بچه‌های نه این زنکای نه این خودمون یک باری لباس داتن تمام هم سوخت را چی نمون من همین سویتر دیگه من خودش تاین من یگان من همینم این خونه این دویم خونه لیوستر این دویم خونه من همه جا نه دیوار موندو نه پول موندو نه گله موند همین جاهای آتش زدن سوخته برف گفتن نمیگرزیم چه خیلی میشی تقا جان ما اگر نمیگرفتیم ممکن داده همینجا میمردیم ما همینجا میکشتن تیربارو میکردن زندگانی میکنید که اینجا خونه شما خواب بدن که همین رو واقعا افتاد بیدار بودن ما چیزه دختر ما نظر مختصر جان بودن با همین زنکو انا همین خیلی که اندازه تیرو بلند شد ما پایون به همه بچهای اینجا خلق پایون به وای کردیم و پادوال برده جو کردیم پادوالون ده همه همیست خمر کنه همینجا کسانی که خانهشون سوخت همه پادوال رفتشتن جنگ تخمینا 15 ساعت دوام داشت 15 ساعت همین جنگ 15 ساعت انا اینجا تک تک کرد انا اینجا تک تک یکم تیر کی زند بازیدی تاجیکستان ملت وطنمو قرغزا زدن ها قرغزا زدن و ما را بعد کسان تاجیکستان وطن ما را که کارا مقصد بگار زم شوکوی تناشون دکمنتو هست و که نه یه دکمنتو راستگا ما خودمو دانی ماشیننده بود پیسه میگیره زنکو پاسپورتاش همین پنسیونی ویاش مننده بود من پراوا هم پول سو من امسال چوبه که دانی ماشینه بمونده گیته کویسا مونده میگشتگی شدیم درا گیته میگیرزیم ما دکمنتو گیته با هم رو رفتیم جان امیر غریبچا را چی ها گفتنی باری که تماشا میکنن غریبچا چی ها گفتنی تقا جان تماشا میکنن ای دور وطن کسانی که همین معلق تماشا میکنن اینجا آدمای بای نیستن اینجا فقط آدم‌هایی که کمبغل زندگی میکنن اینجا هم سرحد همین اوبو همین زمینای موکت بسیار استیم اگر همینجا اوبوش نباشد همین برگت 13 تا برگت 9 محله های اوب تا اسپاره ها گجه ها میرد ما اوبا میمونیم ما جای ما اساسی جا همینجا زنده باش تقا جان یک غریبا را داو بتنه یک دستگیری کنن آمین تنکاشون خداوند ساخت کند اینجا امانتی دیگه جنگ نبینیم همه وقت خورسندگی کردیم همه وقت تاجیکستان آباد باشد توی تماشا باشد آمین خدا کشش کنه شوهرم تر رحمت شو الان نگاه تو مدرا ان شاء الله غریبا یک جا دستگیری میکنن رحمت شو بم ما هم خدمت اند رحمت سلامت تو عزیز اینا اومدیم به خونه دیگر است که مقصد چند در خونه که هم اوبشی 9 در خونه کلا مقصد با خوب یکسان کردگیان یک بار طرف نشون بده خونه که اشاره ببینید که چخیل مثلا زدگی سوخت وقت تخته چخیل تخته پخته میسته که کریشفر میغلطه پول شفرو غلطیدگی همه او خونه مثلا او باردم خونه ای باردم خونه بود است انا چینم دوره اینای باردم خونه بود که ما دیدیم مثلا همه که اومدیم انا برادر عزیز مقصد اینجا دیگه زندگی کردن نشده است یگام چی موندگی نیست از بغیر زیرمی چی میگن خوکشتر دیگه نمی شفرو نم خیش ما کجلا سوختش دیگه یگام چی موندگی نیست مقصد چیزی میگن چیزی که آیون است حجت با بیان نیست چیزی که ما با چشمای ما دیدیم برای خبرداری عزیز چند قکی هست خاص به خاطر الله خاص به خاطر برادرامون خیلی که میگفتیم که مقصد وروخ مقصد مردم وروخ ما قطعی تونیم انا همین روز است که باید ما قطعی برادرها باشیم که اینا هم برادری ما هستند مقصد ما هم قرار دو قسط اومدیم خواهشی بعضی از شما بود که بریم برادر از پیش سیام کنیم ما ان شاء الله یاردمای خودمون میرسونیم فقط یاردم مالی است یاردم سومی است یاردم چیزی که باشد حتی داج برادرای یک چیزا میگم تو حتی داج پشوگ نیست در همینجا باور میکنین هم پشوگای تناشونه تمام دیگه چیزی هست سوخت دیگه چون پانوسله یک لباس در تناشونه همه با خوب نیست هیچ چیزی مقصد اگر این کلون باشه میریم مثلا هر یک چیز مثلا با لباسا یا که خوراک چیزی که باشه چند قکیشید و برادرها مقصد میاریم یاردم میکنیم اچود نسپارم مقصد برادرای عزیز ولی کارتا مقصد همین چی خدمونای مثلا شخصا کارتای من است برادرای عزیز هم کارتای اگر کسی چیکار میگیره همین کارتا رو موندگیم هر روزه اچوچه به شما نشون میدم برادرای عزیز انا با کای دلیر گپ میزنه با برادر صاحب خونه گپ میزنه سلام علیکم برادرو اکاجان شما خوبه انتظار سلام خوبه این همین خونه که چخلازی در وراش گردن خونه همین کم اونده برادر جانا مویج وقت برادرها تنها نمیگذاریم ان شاء الله خیمو چی کردم این عمر خدمت خونه اکاجان این مثال خیک ما برادرها خودتون میفهمین این خستیم ما سخن یگام تتر رد نکیم شیر بچه‌ها خونه همین اکبده اکاجان یک
تو как بگین ситуация شما چه زندگی داشتین همین حالت چه رخ داد چه همون زیدی ما در اومدن زیدی شما مثال همون خیلی حالت باشید یک گفتین کردن پگوی روز بر وقت بود سحری که همین ساعت 4:40 بود 4 همین تاش نشه چی خلاصه همین خبر دادن که تستر بخیر بچه‌ها برو را خونه که از طرف همین مزار سر کردن چرا سر کردن و از طرف مزار سر کردن گفتم چرا سر کردن گفتم مناقشه بین قرقیزستان و تاجیکستان وضعیت وزمین چیزی که تونسته من از مرحمت خونه به درایتون بینیتون ساعت 4:10 سحر 4:40 همین پریمیر نه 4:10 زنگ زدن 4:40 برام آمدم از خونه چیزی که اسپیت کردم فرزندم 1.5 ساله 3 ساله 8 ساله 3 فرزندی که داشتم من مرحمت بیاییتون یک چیز نشون تون بدم خودتون ببینم پرو سیارات نمونه اکا جان تلویزیون را بگو خدا مرحمت بیایید حتی جوگایی که مقصد چی است این برادر عزیز جوگایی خوب بدن امروز این همینجا جای فرزندم جای خوب خودم این کاری کرده باشون تلویزیون را بچه‌شون زدن از پیششون میتونه بگیری پیش بیا بگیرش تیرو را دیدین تلویزیون را برادر اوره تیر بارون کن خشم تو اکا جان اینا این تیران تیروی قرقزو این جوگایی که جوگو را شومته امی اکا با زن و فرزندش سری خوب بوده 3 فرزند خوب بودیم همینجا اینا داج بودی چوی بوده اینا یا مانی را بید اینا فرزند که داشته باشه همشه نیخه بوزی چور هم را میگم مرا حالا جازی سونکنن کاملا ایسه چی کار آجا تفال کوسو برادر عزیز نیست یک چیکار شما برو بسم الله این برادر عزیز گفتن که مثلا یک زمانشون میتونم بانکو یکم یا به دست کوسال طلاقی که میبینید بیارم اون اوچ که بیارم چی شولی کم در اوچ میکنم برادر عزیز نیوت میگه سوختگی همه از دیگه تو که این چونی پیولا شده همه چیز سوختگی مثلا این هم درون شده چونی کنه هم سب سیاش دیگه سوزوندن هم را ترکون هم را سوزوندگی در خدا رو بده هیچ کشش پاش دیگه اینا همینجا استرومنت های ساختمانی برای که همینجا ساختمان اینا داشته لیستایی که مثلا کم اینی کسیل که هسته من همینجا این پیر چی بالگر که داشته من سوختگی های این همین شروپوی ارتای بکمونداش ایناش پیرفرات را همه سو کار میکنه فکر بله برای که همین چیزی همینجا داشتیم همه از لبنه این خلدیر میکشید تو خالدنی اینا که آب شده که برادر عزیز اینا خلدنی که خالدنی کرد من خلدنی با خالدنی نه دو خوف کشه هستن اینجا آنو کلیشورابی کلیشارا شمته ری پیتا برادر عزیز تون دیدستین لیو من همین دو خوف کشم بینید تو من همین نه برادر دو خوف که همین برش استرال ماشین داشتم این پاره سمکه از شهر برای که بودیم که با مهاجرت رویم یک اومده بیاریم زندگی اون هم اونجا تلویزیوری توی نره این خونه بود دیگه همه زده چاپه کرده منه و نگویم که بله برادر عزیز دروغ نگویم بعضی که برای تلویزیون است برادر عزیز گزمول چیو همه چیوش فقط آهن مونده این چولیکو ترمیزو همه های غریبا را چی بودن یا کجان یا غریبا را بیام برم برم شدی من برادر ما تماشا کن من دوامش میره من همین پویان خونه که بیا کرستسیون که برادری من تو نفهم من مرحمت ما اینجا 5 ویله زندگی داریم همین در باغ 5 ویله زندگی داره همش تو با هم باین داد هم ما رو بفهمید اینا خیلی برادر اینا خیلی شما که معلومه در نوین این طرف میشه همه خونه داره سیوکر کیسه که برادر عزیز نه برادر چند کسی که 5 ویلا 5 ویله ولی برادر عزیز این خونه هم که پول نی 5 ویلا زندگی میکنه من برادرش میشینم یا که خونه را ببینید که بخوک یک هیچ دیگه نیست اینجا برای برادر عزیز هر روز میگفتیم که مثلا تاج بلوگرای بدین که کسایی که پیشتر بیاد اوز بیاید مثلا بروخ مثلا باش چورکو باشیم انا همین روز مثلا برادر عزیز روزی نانگ ناموسه که باید ما دوری برادرها باشیم باید برادر یاردم کنیم برای برادر چند خواست به خاطر الله بکنین که خیلی خودتون دیدین هر خداوند اول هیچ کس در مقصد به این روزا نرسونه هیچ کس
ягон бародари моро хеле худованд ҳамин хешид барои худои бояд мо кӯмакҳои худмона барасонем. акаҷонои ма оз ин акара мегем баҳри ғарибу баҳри мардаме ки дур ай ватан омада натонистанд ина хай мо ҳам ҳамамон бародаре мимон алҳамдулилло мусулмон аст ҳама каса сарҷамонад мо хоки ватан мехӯрем мо хоки ватана ба қирғизона метем ира ногуфтан ҳамона бародаро баҳри ҳамо акаву апову падару модаро дур ай ватан тамошо мекунанд чиҳо гуфтанд ин яка. аввалин дараҷа агар сухан бо мо бошад мо миннатдории худамонро баён мекунем ба халқи миллати тоҷик ки мо тоҷик ҳастем. мо ориён буданамо бо фахр мекунем. як сол нагузашта мо ҳамин рӯзҳоро дида будем. аз ҳамин хонаҳое ки мебинед бо дастгирии ҳамин бародаро бо дастгирии шумоҳо ки миннатдории худ изҳор баён мекунем қадам ранҷа карда омадетон ба даргоҳи мо барои ҳамин як сол нашудааст як сола чизе ки ҷанбаст кардем чизе ки аз ҳамин бародаро барои мо омада буд мо миннатдории худа такроран изҳор баён мекунем. ҳамин ҷо ҷамъаш кардем ягон ҷое набурдем мо ҷои рафтанам надорем. ана ҳамин ҷое ки мебинед ҷои истиқомати манзили макони мо 33 сол мешавад. тӯли 33 сол аст ки мо ҳамин ҷо истиқомат мекунем. чизе доштем ҳама дар ҳамин ҷо. Аҷон чанд кашид ҳамин либос дар ханаи шумо ай? ай ҳамин 26 рӯзи ҷумъа сар шуда бошад мана ҳамин рӯз 22 бошад 5 рӯз мешавад 6 рӯз мешавад. 6 рӯз мешавад ки либос нест дига ҳама сухтаги ҳама рафта нест ба чӣ дурӯғ гӯ ҳоҷате барои чизи як акаҷон ҳақиқат мехоҳем мардум да бисупорем гапи дурӯғу иловаи дилси худмон не акаҷона як дуо шомати ғарибачора ки иштирока натонистанд дур ай ватан буданд. парвардигоро аввалин дараҷа аз худованди худи бузургаш металабем ҳама фарзандони миллати тоҷика дар паноҳат нигаҳ доред. тоҷикистони азизамонро сулҳу ободаш бидед. худои парвардигоро ҳамеҳо қадам ранҷа зада омаданд ҳамин бародарое ки дар ҳамон ҷо нигаҳ дорану қатъи ҳамраҳи мо ҳастанд худои парвардигоро дар ҳамону бо сарбаландона аз ҳамин муҳоҷиратат бо сари баланд ба ватани миллати худи мо баргардонед. худои парвардигоро ба ҳамин мулку макони мо худои парвардигоро осоиштагиро тинҷию оромию осоиштагиро худои парвардигоро сулҳу амониро ато бифармо. як дастгириш кине бародарҷоно алло нигаҳтон зинда бошед. миннатдорӣ азиз як бори дига ин мақсади дестем бо ин хонаи дигариш омадем мақсад ҳамин деҳаҳо ҳамин қишлоқҳо мегем ҳамаша гаштестем дидестем на хитон шоҳидеги чӣ хелай ин ҳамин хонаи боя бародарҷон як даста гирем чӣ намдур акаҷон ҷамшедака хона ака ҷамшедай дидестем ки беҳтар аз хокистар дигар ягон чӣ нест бародари азиз бовар ки аввалш ба бародармо худованд сабр бута ки ин хелдаи ситуатсия саме главни ягон кас зарар мавҷудак нест ай мақсад бародару зану фарзандане ҳамиш беҳтарина ки мақсад саме главни ягон касаш мақсад ягон шияги нестай ягон тараф ки куай он тараф диде ҳамин тарафо мақсад ҳамин тараф даромагиян бародаро ҳамин тараф даромагиян ё акаҷон я буга дасти шуморо мо ҳам бигирем акаҷон хитон чизе аст акаҷон ҳамин баҳри ғарибот тамошобино хитон акаҷон вазъияти нақд салому алайкум ман мо ҳамин саҳари ҳаминҷа будем 10 такан 5 буд 10 такан 5 буд як телефон шуд ки бачаҳои гиред таёр дестед бо ҳамин як чиз шавад гиред буретон хона ҳамин соат 10 такан 5 шуд ки ҳамин абози автомат биромад бо баъд аз автомат ҳамин тирои бақават калон дам ай тарафи ҳамин тарафи каражаз ану девола дидам мана шонте деволора ҳамин дар биромдем ки ҳамин девол он гардидигану унҷа ҳамин унҷа ҳамин чизи задан кафе уҷара задан кафидан унҷа задан кафе мо анҷа боромадем ки инҷа баъд ҳуҷум кира даромдам шумо биромен даромаданд унҷа расидем ки дарамбаси баланд шуд ану ҳамҷа задан кафондан девола гардан даромдам мо ҳамҷа рафтем бача кӯдакони дӯлака модаро гирефтем телефон поин ба ҷои аҳам ба бародари азиз як чиз диганам ҳаминҷа мана гилзаош ай мана гилза мана ҳаминҷа гилза аввал омада даромада атака кардаги атака кардаги пит кардаги бародари азиз тирборон кардаям атака кардаги чунакай одам бошад аввал атака кардаги ҳаминҷа баъд чанд така пеш биё акаҷон пеш биё камтар ина бародари азиз ина бине бародари азиз як чиз бине ки ҳамаш мана суп ҳамаш доста хокистар шудаги бародари азиз аҷи мошинаи даро ҳастанд ишое ки медузанд вообще чизе ки ҳаст ина дар хоно мебинӣ ягон чӣ мондаги нест бародари азиз ягон чиз ҳама сӯхтагӣ
پاکستان فقط پاکستان موندگی از بغرض مقصد امی سلامتی هست فقط همین لباسای تنه دارن هیچ دیگه موندگی نه چیزی هست فقط همین نیم کلا و سوختگی برای خبرداری عزیز خواست به خاطر الله میگم با میگم که کمکای خودتون برسونید چند تا کی باشه برای برادرها کمک کنین ان شاء الله برادرای ما هستند و اینها مثلا در باری ما هستند برای خبردارا چند تا کی میتونید امروز کمکای خودمون برسونید با دلیل یک سخن دیگه بگو خودت بو اکجان خیلی نکمو بسیار گرم نمیزنیم چند مردم چون دیدن در نوار چیزی هست نوار حقیقت نفرای تماشا کردن اکجان چی گفتن این امورا برای وطن هستن تماشا میکنن اومدن نتونستن هم یا از ما خواهش کن ایتنیم اما یمون هم مومیم همیجا از او رما دکر کینم دبرتون هستیم چی گفتن بود باشم وقت هم برادرم دستگیری کنتون من مویم همیجا هم دستگیری کنتون خب من دعوت من بود زنده بود خطور دعوت من من شده چشیدم دستگیری من مو انشالله همو صحت سلامت هم شما حضور رحمت خدا زور آمد به غریبا انشالله برادر یک دستگیری میکنیم انشالله اکجان زیر نشه نماشین اشتیاق خوبتر میشه خب برادر جان خیلی با دیگروش هم می‌ریم انشالله خدا سلام علیکم برادرای عزیز سلام علیکم با کل مردم مسلمان با کل نفرایی که امروز مقصد تماشا میکنه و دستگیری میکنه سلام میکنم به همتون میرسونم این حال ما برادرای عزیز در چورکو هستیم بسیار همین ویدیو پاپولار نیست که همون سکوری سوخته بود ما خونه همین برادر اومدیم که چی سیتواسیه چیه مقصد انیخ شما مقصد برای شما بگیم که چی گپای این برادر رو میبینین همین برادر این صاحب همین خونه صاحب همون که مادر و خواهر و برادرای که شهید چی دادن همونا همش از خود میفهمونن انا برادر عزیز اینا زکای دلیر مویت سخن میکنه بعد نوبت اینا میشود سلام علیکم برادرای غریب همه کسا امیدوار هستم که صحت سلامت هستین برادرها در خانواده همیو خیلی مادر و فرزند از زناشون از دست دادگیان اولش به یک کاس حب جمیل خانم خدا پروردگار جای گذشتگیانشون هم مغفرت شایسته جنت دیگردونه خیلی به حد موزش شنیدیم زیخ شدیم خیلی دست ما چی میگم برادرها یک دعا میاد در حق گذشتگی این شخصا برادرها همه کسا دعا میکنیم خیلی برادرها دیگه در این سیتواسیه دیگه هیچ گفتن هم نمیتونیم برای که به حد ما هم زیخ شدیم این وضعیت نقل کردم دو تذکری را زدیم برادر جانا این یک از با کلانتر است برادر جاناز با سخن به یک کمیته السلام علیکم و علیکم السلام چیزی از تراجان من گپ زنیم که چی نو رئیس محله من همه کلانسول محله کلانسول محله وقتی که ما همین سحری صبح 16 همین نماز خانه با اومده نماز ما که بعد ساعت 5 تا 6 وقت نماز ما بود همینجا با اومدیم ساعت 6 یک باشه 6 بود همین یک تبشی بلندی وزیر همین بروم وقتی که ما دعوت بروم دیم همینجا زده بودم همینجا زده با چی زدن خبر من با انا همین وای زدن بود من اینا اینجا اند نمروش من نمیدونم که همین وی اون زپریشون وای باشد می نومچی چی باشد با من اینجا اند نمرش های 0 71 3 بله 0334 72 انا همین کتی اینو زدم یعنی پورا زدن من می پوره زدم در اومدن وقتی که همین زدم همینجا اند کفی دو اسکول که بودیم اسکول همین فرزند همین های سرش به زد همینجا اند بود اینها بالا کرد اینجا که محکم شد همه گشتگی بود اینجا رو محکم شد و دیگر ماشین سوار کرد مرکز شلوک ما سیلون کرد اینها میرن اینجوری میشنن اسکول بود نوحیه رو سیل میکنن وقتی که نوحیه رو میرن باید نوحیه به میرن نوحیه اسکول بود نوحیه شلوک نوحیه سوشته میرن من دوامش این جان من میگه چولا اساسی سر شد با این نصر میکنن برادرای عزیز این اکای ما همین اکا دامسکوری که مادرش زنش مثال اونجا دکترین این اکا دام در این سکوری بود لازم میگه خیلی خودش برآمد اونجا و دلش چی شد اکا جان اسکول و همین نایمان بانیسا سو کردم دانشانده مادرم دو تا کلین دو تا جانم و زنی کم کلیندن حامله دار بود نو درآمدگی 9 ماه در 9 ماه 9 روز بود یا 8 بود یا 9 میکرگی بود همین حالتان اسکول به سوار شدم پیشنده یک ودیتر یک دکتر همین بهترین زور بود چورکی همین نایمان زوخترینش بود
سکول به رفته من همه دستم تگی جان مانده بود همه شو خوابوندگی همه قرباق به رفته بودیم که گردش با یک گرانتیمیات کتی زاد داری میونه زاد که من یا الله بودی باشم پاردم در بیرون بپریدش نه ولی پول بیرون بپاردم یا الله گفته خستم دویومش زد که و دیتلو زد پیش زد زنان و هون نقص می جوشانده سیمش زد که من همه اول غلط دادم اوینا طرفشون به پستکنش غلط ده شو غیرقانون برفتم بعد باها بدبختو автомат سنایپر با یک بردگمی و گرانت بود که زد بعد زدم من اونجا بی خود بودم من اینجا با اسکولکا منم زده اینجا دانه ولی اینا دانه ناند ولی اسکولکا استاد از من کفته مانده من خدا بشکر عمرم دروغ است نمیدونم خمیوم مزار بعد اونجا به غلطه گرانگ شدم هیچ دستم نمیومد یوردم خیلی اسکول پوم سوخت ای بدبختو در حق ما درجه وایکا وقت اسکول پومش زدم به یگان جان ممکن نه و اول یکس به قرقزو بدبختو زد این میگن که ما زاگی نیستن اتکس کسان که توجیکو با ما حمله کردن چون هدف اینها برادرها مسجد بدن هدفشون مسجد بدن که لیکن من دامته انا اینجا را اومده و زد دیدیم برادر جانو هدف مسجد بدن نه که زا بدن راست اجازه بده ده اینا خیر بودال شی همین چیزا مقصد یا که اینو چیه که و بدبختو کالی ما رو تومان کرد چه خیل عین ما مسلمان خودمو میکشه و طرف چاپشلو این رند امسگی چه خیل اصل میزه داد این اس من زد من دیدم قربا رو من دیدیش دی همین امسگی ده همین پاورات ده همین قربا گراندیمو داشت که زا ماشین نمیسته تپتاق مردم خلاص اکا جان ایوله شما چند کس از دنیا گذشت بوده اولی من صبح 6 کس 6 نفر 6 نفر یک دیگه همونجا رو حامله کرده مرد 7 نفر خیلی خوب 6 تا 6 نفر آب 6 نفر صبح 3 آدم کلام بعد میده 8 نفر 8 نفر صبح شوفروی هم مردگی اوضاع همه جا به اینفورمات برافت که 6 کس لیکن نسام 8 کس وای انا اسکور مردگین ده 8 نفر مرد صبح همین دو جوانه که کرگی کردی 8 نفر همونجا چونگان بدبختو کش برادرای عزیز مردم غریب که ما رو دور از وطن تماشا میکنین اما من در بر یک کوه ایستادیم این خیر پرسیدیم شون این ما کلانترین محله بوده این خطون شنیدین با زبان خچون این کس گفت که چند نفر ایوله من از دست رفتگی الان مهربان جاشون جنت کنن ان شاء الله جای خیلی آدما اکجان ان شاء الله بیشتر ما برادرو هیچ وقت اکجان خاک وطن با قرغزان نمیتیم بو زیدی ما تمت کسان که مردم ما یکم همدارا مردم ما زیدی بوزگی نه که نختون گابزین من اگر ما یکم مرتبه تیر باها به روی میکنیم مشتند دیودا اسات موسفید یا شومده نماز نمیخوندن خونه همین خونند 6 کس مرد 8 کس وای مرد ما رایون بر میبرفتیم حاضر همین شلوکای همون مایس که میگیم همینجا بینه 35 تا خونه ما زده سوزونده پرتفتن یگان خونه قرقز در نگرفته این معنی اون دورت که واهو سر کردن و اینجا به همینجا بزدن ما اگر واهو زدونه شون میگفتیم در دیوال مشتری مخون کر خونه مونده میشنیم پدول ما بدرم و اینها پدولش به درم میشه ما شکی ما وای کنو مشتری این بیخبرونه واهو خودسرونه یکم شده ما به تیر پروندن انا همین تیر کدی من اکوی شوفرم وای بدن یکم شده همه ها پروندن یالی اصول ولی وقتی نماز آمده ما نماز خوندم بومداد نه نمازی بومداد نه کو مقصد اساسی هاشون زدن مسجد هر چیز بسیار آدمو کشتن بود مقصد مردم نمازخوانی میدارن مسجد هدف مسجد بدن کو اساسیش مسجد بود رحمت با مسجدای دیگه جای زندگی آبچه قلچه تفروشون مسجد زندگی 20 نفر کمان زیاده مکتب زندگی مکتبشون کردی وقتی که تیر در اوجا میزنن از کلکان اینه در اوضاع را که این خیلی وقتش معلومه بچه چی خیلی از کلکان فریدگی انا برادرای خیلی چی میگم که این خیلی معجزه خداوند است که مثلا نه خصوص خونه خیلی بود مثلا این معجزه خداوند میشه که همینجا مقصد بوده است برای همین خیلی برادرای عزیز دعا کنید در حق مثلا
برادران مقصد در حق اویلهاشون، در حق مادرشون، در حق کودکاشون دعا کنید خدمات که جوشون پیشت بگردونم. انشالله که کمکای خودتون چند که میتونین برادر عزیز مرحمت در چورکوه مقصد همینجا ما هست. انشالله 2 روز دیگه همینجا میایم کمکا را میرسونیم چند که دست ما میگوید انشالله غریبا مردم چند که میتونیم برادر مقصد چکنیم برای هموطنانم و ها که مرز وطن ما دورانده ما جون ما میتیم زمین ما نمیتیم خونه داری شماهای ما حمایت میکنه ما به خدای تعالی رزق ما میتید انشاءالله همین جند سر ما زنده باشد تا بدون ما نمیخواهیم که یک تا دشمن زمین ما بدون خونه های شماهای سوزونند ما حرکت میکنیم که وطن ما امون باشد فرزندو امون باشد من نبیرا همش کلان شود آینده این جند زندگی کنند ما یک بجاب زمین ما برای دیگر کس نمیتیم و ها اینجا به مهمانی به عمده زمین ما اگر سوزند کویچی ما بود گفتگویی که ما بودن امروز زمین ما تلاش کردن باز من سردارشون یعنی پرزیدنتشون همشون گویا که گفته باشن که ما اکم همین کار است ما اصلا سر نمیکنیم مردم توجه مردم دوراندیش مردم خداتر ما از خدا میترسیم هواهای مومن همه هم بیروشه این کاری ما نه این کاری دست همه شما باور کنتون شما باشید ما باشیم خدا خواهد وطن ما آباد میکنیم زنده میکنیم راهبر امروزه که ما برشنده میشینیم باز من راهبر ما خلاص خودشون برابر با فکر عادشون میرون خدا خواهد ما امروز راهبر روزی همه من یک تا همه از همه کمش میگم که همه رئیس جماعت ما یاش باشن شرف الاسلام چیزی باشد عمده همین دستگیری کرد ما به من تقسیم کرد دادن همه 35 خانه که سوخته برفتگی تماما ما هر محله تقسیم کرد گرفتیم خدا خواهد با یاردم حکومت همین روزه ما همینجا همین تا همین خونه افتاده نه ما با آباد کردیم میتیم ان شما با همین دقیقه استفاده دادم من نداره خودم سراتون اصلا باشد آبروتون بلند باشد امید کوراتون شد همین واقعی که ما بشید و همین مصیبت ها ما بشه شما اصلا ها نبینید دوی ما سربلند سعادت من باشید سلامت باشید الله خدا باشید خوک گریتون زد برادر عزیز در آخر همین چی گفتنی هستیم که چند خیلی میتونه کمک کنه ان شاء الله اومده با در همین نزد همین خونه اکو همین جمع هستن ان شاء الله کمک رو اومده میرسونیم گشته با سیون مثلا میکنیم که ما اومدیم رسوندیم چیزی که شما با ما میدیم و امانتون رو در اینجا میورده میمونیم میرویم برادر عزیز برای همین مقصد اولین درجه دعا است برادر عزیز برای که انسان با دعا میساب زد برای همین در حق هم دو برادرمون دعا کنیم که خداوند مثلا با صبر باشن همیشه با صبر باشن همه وقت دعا کنیم برادر عزیز آخر گفتنیم که همین میبینیم کارتای یاردم کنین ان شاء الله که ما کمکاتون رو میرسونیم خب جان آخر یک دعا که در حق مردم خیرخواه پروردگار همین کسی که همین جب میلیون دلبرداری میکنن یاردم میکنن اجرش خدا من یک چیز میگم یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که همین یک صدقه یک یاردم کنید دست این به نافتاده اول دست خدای تعالی میافته برای همین هر یک صدقه 70 دره بلوی میبنده الهی هم بلاهای اثر مملکت ما دور کند هم مملکت ما همه تاجیکستان عزیز ما گل شکوفا شود همه امیگرانت های شهر هم دیگر تن جانشون صاف باشد امید کوراشون تیاد روز کمی نبیند شمهای قدماتون به خدا حسنات تیاد الهی هم بوی شویتون بردولت شویتون اوز فرزنداتون دینتون و خوک گریتون الهی زار بده سلام علیکم برادر عزیز در راه اومده مینا با یک خویشاوندانی انا همه برادری که دست کاری چی شده بودن از دنیا گذشتن دیدین انا برادر عزیز حالتی من نشون میتم اینا برادرو اینا بینین جای همون سکوری که درگیتگیه من پشتکیش میکنم اینا برادر عزیز اینا بله اینا هوای سکوری اینا جای امبلمای تاجیکستان بله اینا جای چی سکوری کی نه ما بیسته برادر از این جایی که میکفت سکوری اینا همینجا سکوری میکفت اما انا شما همینجا بده همینجا هستین یک گاو زنگ چی میشن اکا من همین حادثه هایی که در همین چورکی ما در همین منطقه این قره‌باغ میگم همینجا رخ داد من همین حادثه ها و همین کارگرای دکترها همه خیلی همونجا یاردم کردن نتونسته یاردم نکرده همین کارها به
سواره کرده همین دکترخانه اسفره به ایسر کرده من حالت هایی که دیستم به چشمای خودتون من همینجا همین ماشین و واقعی دکترای زده من وایرون ولنگون کردم من امروز بینید که همین مصیبت ها برای سری اولاد و خانواده مو همین سکور که زدن چند نفر مردن در این سکور بودگی آوده منه که من نمیدونم در اصولانگی سکوری که بود دو سکوری زدن تقوی دختر من با دو کلند و با دو نبیرش با یک پسرش بود و پسرش خودش اسپیتر برده جانمو همین تاکی فرود به در اومده ششته همینجا ما به تلفن کردیم موی زده انا خیلی وای دار گرفت سکوری کلن چه بود حامله دار بود من همونجا آخرده همین خرگه زده همون سکوری سوزانده پارکتن من امروز مصیبتی کلانی که رفته خودتون واقع شدیتون من همون تقوی دختر مو میشه رامیز تقوی جان خدا ورا بزنه جزیر کنه که طفلی که در بد میامون اپای ما مادری ما بود امون را حتی هم یا همون کار کردن خداوند اون را جزیر کنه انشالله جای آنها بیشتر یک جانه با شما صبر جمیل خواهانم خدا جاشونه مغفرت و رحمت شایسته جنت بگردونه همه کسا در حق ما داغو هستیم انشالله ما همه وقت در بر یکدیگر هستیم جانه السلام علیکم برادر عزیز خیلی که دیدین رفتیم خانه‌ای که مقصد از یک اویله 6 نفر از دنیا گذشته باشن بودن با سکوری و هم سکوری که کفن دادم 8 نفر شوفیر مقصد دکتر بودن 8 نفر بود انا هم سکوری کفیدگی همین سکوری برادر عزیز نمون تو مار شما رقم یک دو سکوری کفوندگی برادر عزیز انا خیز بود که دیگه 4 سخن دیگه میکنه برادر جانو خیلی این کس خیش تباری همون اویله که 6 نفر مثال از دست داده بودن خیش تباری همین کس خواست که با ما بیایده خطی چیزا گپ زنه برادر اینا یکم سکورش اینا با رقم یک زگیه اون طرف ایشون ته ایش دیوم شای از با انشالله با دورهش هم گپ میزنیم تقو جان بایا بردیگه سلام علیکم تقو جان کارت پیش بیار کارت کو گپ زنیم دایی چیتون میشیدن 6 نفر مثال 6 نفر حساب یک تقوی دخترم با دو کلندش با دو نبیرش در همین ماشین اومده استادگر همین قرارز خو همین ماشین زده کفونده همین خیلی حالت برسونده من در همین ننده حساب 5 نفر اعضای اویلی مو 2 نفر همون کارگرهای تیپ همشون 8 نفر گذاشتن با بولوش بود که همون یک زنکی کلین چکی خودمو همه اومیلدار بود وقتی که همین ماشین سوخته من حالت کار دیستم که سوخته تمام شدگی با خداوند خودش بزرگگیریش بینتون که همین یک همون اشکمانده بودگی فرزند همین از نیم تا پایینش سوخته برفتگی بولش با همچون جسد آدم استوده است این یک خداوند معجزه‌اش که شرافتی بچه بلندش که من همون بچه عموما پرگیش که تو سوخته نشده با جسدی یک بچه که در اشکم بود همین انده استوده به دست من همین خدا خیری کارگروی همین ویتیان سود اکسپرت گرفته دست ما به دادن ما همون جسدهای همیشه کفن کرده گرفته برده گور کرده خداوند صبر جمیل تا تقجانا جاشون جنت باشه و انشالله مردمی غریب مردمی تماشا میکنن دوام میکنن جای آنها بیش است لیکن انشالله که او کودک که در بطن وای مادر و اپای ما بود وای هم خیلی چی کردن خداوند جزاشون به تبعی کاری کردگیشون انشالله که جای آنها بیش است تقجان زیر نمیشه ما انشالله نکر دیم سکایش نه مادر اینا ایش هم اردشون در یک جان ایش رقمی دیم باش یا کدوم کم این رقم دیومش این سکایش هم تا این در آدم بودن تا در این هم آدم بودگی همون چورکی های ما لیکن من نمیدونم که در این چند نفر بودن چند نفر بودن همش مردن کجا همش سوزن مالین سب رنین برادر جانو
Дим скори одамош успед кардан истодана биромадан скори худаш фақат дар гирифтаги ана якмиш пок гизад вади доктор аму оила ами таго ҳамашон дар гирифтана як шахс як бародаре ки хасимкада дида буден сёмкада аст вай чика успед кардай гирехтайда паридая аст ани ҳамаша кафондан дар гирондан я чи хели ден мо ҳамаша ҳақиқата газино тағаҷон шолом ашху мешавад саломат бошед خوب کدام میدادم